General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Reka tumuvugeho kubera ko abanyarwanda baramuzi cyane kubera uburyo akoresha imbuga nkoranyambaga n'uburyo avuga u Rwanda. General Muhoozi Kainerugaba buri gihe yaje mu Rwanda avuga ko aje kureba se wabo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, niko amwita. Niwe muhungu w'imfura wa Yoweri Museveni, perezida wa Uganda. Reka tumuvugeho. Yavutse ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 4 mu 1974, avukira muri Tanzania. Mu mwaka wa 2022 ubwo General Muhoozi Kainerugaba yizihizaga isabukuru y'imyaka 48 y'amavuko, perezida Yoweri Museveni yanditse kuri X yitwaga Twitter icyo gihe ati Lieutenant General Muhoozi yari impano ikomeye mu minsi yacu ya mbere y'urugamba. Ati yavutse ku itariki ya 24 y'ukwa 4 mu 1974 ahitwa Kusarani muri Dar es Salaam. Ati mama Janet yajyanye kwa muganga n'umugore w'umuholandi. Ati umunsi ukurikiyeho nahamagaye Samora Machel mumenyesha inkuru nziza. Ubwo yavukaga ababyeyi be Yoweri Kaguta Museveni na Janet Kayine Mbabazi Kataha Museveni bari mu buhungiro muri Tanzania. Bari barahunze ubutegetsi bwa Field Marshal Idi Amin Dada nkuko yitaga. Icyo gihe Muhoozi avuka, isi yari mu mutwe w'abarwanyi barwanyaga ubutegetsi bwa Idi Amin. Yari mashaka kugaruka muri Uganda ku mbaraga, ariko yari atarabigeraho. Mbere gato yuko Muhoozi avuka mu 1973, Yoweri Kaguta Museveni yari yarashinze umutwe w'abarwanyi yise Front for National Salvation, FRONOSA. Ni umutwe wamenyekanye cyane mu ntambara zo kurwanya Idi Amin. Ibi rero byatumye n'ubundi General Muhoozi akurira mu buhungiro muri Tanzania, ni naho yatangiriye amashuri abanza. Mu 1979 ku bufasha bwa perezida wa Tanzania Mzee Julius Nyerere, abarwanyi ba Milton Obote na Yoweri Museveni bafashe umujyi wa Kampala, bahirika Idi Amin Dada ku butegetsi, binageza Milton ku butegetsi yabugarutseho kuko yari yarabuvanyweho na Amin mu 1971. Iki gihe Museveni yahise aba minisitiri w'ingabo muri Uganda, binatuma umuryango ugaruka mu gihugu nyuma y'imyaka myinshi ari impunzi. General Muhoozi yari amaze kugira imyaka 5 y'amavuko, ndetse ni nabwo bwa mbere yari ageze muri Uganda. Gusa muri Uganda ntabwo bahatinze kuko mu 1980 Museveni yagiranye ibibazo na Milton Obote bafatanyije kurwanya Idi Amin, bituma afata ikindi cyemezo cyo gusubira mu ishyamba mu ntambara. Bidatinze Yoweri Museveni yongeye kubura intwaro, ashinga umutwe w'abarwanyi awita National Resistance Army NRA, maze biha intego yo kwigarurira ubutegetsi muri Uganda bakayibohora. Museveni agitangiza intambara ku butegetsi bwa Obote, birumvikana umuryango we ntabwo wari kuguma muri Uganda, wahise usubira mu buhungiro. Icyo gihe ariko ntabwo bagiye muri Tanzania, ahubwo berekeje muri Kenya. Ari naho Muhoozi Kainerugaba yakomereje amashuri ye mu ishuri rya Mount Kenya Academy mu gace ka Nyeri mu mujyi wa Nairobi. Nyuma umuryango wa Museveni waje kuva muri Kenya ujya kuba muri Sweden. Ni mu gihe n'ubundi intambara yo kubohora Uganda yari ikomeje. Muri Sweden Muhoozi yahajyanye na nyina na bashiki be batatu. Museveni yari akiri ku rugamba. Mu buzima bwe muri Sweden, General Muhoozi wari ukiri muto yahakomereje amashuri yisumbuye. Ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 1986, Yoweri Museveni n'abarwanyi be bo muri NRA barimo abanyarwanda bigaruriye umujyi wa Kampala. Kuva ubwo Museveni aba perezida wa Uganda, ndetse kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi niko bikimeze. Kuva icyo gihe Muhoozi yari abaye umuhungu w'imfura wa perezida w'igihugu, first son. Muhoozi Kainerugaba icyo gihe yari afite imyaka 12 y'amavuko. Kuva avutse kugeza ubu birashoboka ko ikintu yabonye inshuro nyinshi kuruta ibindi ari imyambaro ya gisirikari. Kuva kuri se Museveni, se wabo Salim Saleh n'inshuti za se n'abasirikari. Yanamaze igihe cy'ubwana cyose acungirwa umutekano n'abasirikari. Ibi byatumye akunda igisirikari kugeza ubwo yiyumvisemo ko nawe agomba kuba umusirikari. Yabanje guca mu mashuri yisumbuye atandukanye arimo Kampala Parents School, King College Budo na St Mary's College Kisubi. Arangiza mu 1994. Akomereza muri kaminuza, aho kuva mu 1996 kugera mu 1998 Muhoozi Kainerugaba yari muri kaminuza ya Nottingham mu Bwongereza. Yize ibijyanye n'ubumenyi bwa politike. Akivayo mu 1999 ku myaka 25 y'amavuko yinjiye mu gisirikare cya Uganda, UPDF. Ndetse no muri uwo mwaka w'1999 Muhoozi Kainerugaba yashatse umugore babana n'uyu munsi, Charlotte Nankunda Kutesa, umukobwa wa Sam Kutesa. Uyu ni umusangira ngendo n'inshuti ya se Perezida Museveni
wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu. General Muhoozi Kainerugaba n'umugore we Charlotte Nankunda ntabwo bari kure cyane mu by'amasano, kubera ko mu nyandiko nyinshi bigarukaho ko ba nyina bombi, ni ukuvuga Janet Museveni na Jennifer Kutesa, ari ababyara. Charlotte Nankunda na Muhoozi bafitanye abana batatu. Kuva mu 1999 Muhoozi amaze gushaka umugore aninjiye mu gisirikare cya Uganda, yatangiye imirimo ye nk'umusirikare, ahita anazamuka mu ntera ku muvuduko munini. Mu myaka 24 yonyine amaze atangiye igisirikare, Muhoozi Kainerugaba uba afite ipeti rya general riruta yandi yose mu gisirikare cya Uganda. Mu rugendo rwe rwa gisirikare mu 1999 yagiye mu ishuri ry'abaofisiye rya Royal Military Academy Sandhurst ryo mu Bwongereza. Ahafata imyitozo ya kadete, asohoka mu 2000 afite ipeti rya second lieutenant. Nyuma y'imyitozo yakomereje mu bihugu bitandukanye birimo Korea ya Ruguru, nk'uko ajya bitangaza mu mafoto ashyira ku mbuga nkoranyambaga nka X. Mu myaka 10 kuva mu 2000 ise yamuzamuye mu buryo bwihuse mu mapeti ya gisirikare, ku buryo mu mwaka wa 2011 Muhoozi Kainerugaba yahawe ipeti rya colonel. Ibi byatangaje buri wese uburyo umusirikare yakwinjira mu gisirikare mu 1999 maze mu myaka 12 akabageze ku ipeti rya colonel. Muri Uganda ibi byanamaganywe na bamwe mu batavuga rumwe na Perezida Museveni n'ishyaka rya NRM, barimo Kizza Besigye, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa NRM, ndetse na David Sejusa, umunyamategeko n'umunyapolitiki ukomeye muri Uganda, akaba ari n'umwe mu basirikari bafashije Museveni mu ntambara zo kubohora Uganda za NRM, ndetse akaba yaranakoze byinshi byamugejeje ku ipeti rya general muri Uganda. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2012 Muhoozi Kainerugaba yagiye kwiga amasomo ya gisirikare muri Afrika y'Epfo, ndetse mu kwezi kwa 8 muri uwo mwaka yazamuwe mu ntera agirwa brigadier general, ndetse ahita anahabwa inshingano zo kuyobora umutwe udasanzwe mu gisirikare cya Uganda, Special Force. Nyuma yo guhabwa izi nshingano mu 2013 n'2014, General Muhoozi yari umwe mu basirikare ba UPDF bayoboye ingabo z'iki gihugu zagiye muri Sudani y'Epfo gufasha leta y'iki gihugu, nyuma y'aho igisirikare cyabo cyari kimaze gucikamo ibice biturutse ku kutumvikana kwa Perezida Salva Kiir na Vice Perezida Riek Machar. Mu 2017 General Kainerugaba yagizwe umujyanama wa Perezida Museveni mu bikorwa bidasanzwe, special operations, by'umwihariko ibijyanye n'umutekano. Mu kwa kabiri mu 2019 Muhoozi Kainerugaba yongeye kuzamurwa mu ntera agirwa lieutenant general. Bigeze mu kwa gatandatu mu 2021 Museveni nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda yagize umuhungu we umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda. Bidatinze mu minsi yahise ikurikiraho General Muhoozi yahawe inshingano zo kuyobora ingabo z'icyo gihugu mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibikorwa byo guhangana no gusenya burundu inyeshyamba za ADF. Ni ibikorwa byahawe izina rya Operation Shujaa. Nyuma y'igihe ayoboye ibi bikorwa mu kwezi kwa 10 mu 2022 izi nshingano yazivanyweho. Ntabwo ari izi nshingano zonyine zo kuyobora ingabo za Uganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavanyweho icyo gihe, kubera ko n'inshingano zo kuba umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka yahise zivanwaho. Ibi byose byaturutse ku magambo yatangaje kuri Twitter yuko ashobora gufata Nairobi. Yavuze ko we rwose n'igisirikare cye bitatwara ibyumweru 2 batigaruriye umurwa mukuru wa Kenya. Ibi byateje ikibazo mu mibanire y'ibihugu byombi, Kenya na Uganda, ariko Museveni ahamagara ubutegetsi bwa Kenya babiganiraho, ndetse itanakura umuhungu we mu nshingano. Gusa nubwo yavanywe kuri izo nshingano ntago byarangiye gutyo gusa, kuko mu gihe gito cyakurikiyeho yazamuwe mu ntera mu gisirikare cya Uganda, none hagirwa general mu ngabo za Uganda. Iri ni naryo peti rikomeye muri iki gihugu kubera ko ribona umugabo rigasiba undi. Iri ni peti yambitswe na se wabo murumuna wa Perezida Yoweri Museveni, General Salim Saleh. Nawe afite ibigwi byinshi cyane muri UPDF. Yazamuwe mu mapeti anagumana inshingano zo kugira inama se mu bijyanye n'umutekano. Nyuma y'igihe akora ko kazi ku itariki ya 22 y'ukwa gatatu muri uyu mwaka, Perezida Yoweri Museveni, umugabo w'ikirenga w'ingabo za Uganda, yagize General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Ubu ni nako kazi agikora uyu munsi. Ibi bimugira umwe mu bantu bakomeye muri Uganda, ku buryo agirirwa icyizere gikomeye cyo guhagararira se mu gikorwa gikomeye nko kurahira kwa Perezida w'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Nawe utarubonetse wese mu muryango wa Museveni n'abanya-Uganda muri rusange, kubera ko iki gihugu yagihaye serivisi zikomeye cyane, anabyambikirwa umudari wa gitwari mu 2012. Ibi niko bimeze kubera ko nko mu gihe umubano hagati y'u Rwanda na Uganda wari wifashe nabi, General Muhoozi Kainerugaba yagize uruhare rukomeye cyane mu kuzahura uyu mubano. Ibi byazamuye izina rya General Muhoozi Kainerugaba mu Banyarwanda,
Kuri benshi uyu wari umubano ugoranye kuzongera kuba muzima, kubera ko muri ibyo bihe u Rwanda rwashinjaga Uganda gufasha abashaka guhungabanya umutekano warwo ndetse no gufunga abanyarwanda bashinjwa ko ari abatasi. Mu kugarura uyu mubano, General Muhoozi Kainerugaba mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 yaje mu Rwanda inshuro zigera kuri 3 bigamije kugarura no kuzahura umubano w'ibihugu byombi by'ibivandimwe. Ndetse mu bitaratekerezwaga na benshi byarangiye General Muhoozi abigezeho, u Rwanda na Uganda bongera kugendererana. Mu guhamya ibi, General Muhoozi yigeze gutegura igitaramo cyabereye mu mujyi wa Kabare hafi n'umupaka uhuza ibihugu byombi. Ni igitaramo yise Rukundo Egumeho Concert. Ibi byamamaje bikomeye Muhoozi Kainerugaba muri Uganda ndetse no mu Rwanda, kubera ko hagati y'u Rwanda na Uganda inzira zongeye kuba nyabagendwa. Kenshi iyo General Muhoozi Kainerugaba agiye kuza mu Rwanda avuga ko aje gusura se wabo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ndetse Perezida Kagame ubwe yanemeye ubutumire bwa General Muhoozi bwo kwizihiza isabukuru ye y'imyaka 48 y'amavuko yabereye i Kampala, ni ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 4 mu 2022. Muri icyo gikorwa Perezida Museveni yavuze ko umuhungu we na Perezida Kagame ari inshuti kuva kera. Ndetse imbere y'abantu bari baje muri ibyo birori, Perezida Museveni yavuze ko ubushuti bwabo ari ubwa kera. Kandi muri icyo gikorwa cy'isabukuru ya General Muhoozi, Yoweri Kaguta Museveni yavuze uburyo Perezida Kagame ari kumwe n'umusangirangendo w'igihe kirekire Fred Gisa Rwigema ndetse na murumuna wa Perezida Museveni, General Salim Saleh, batabaye umuryango wa Perezida Museveni ubwo bari bahagaritswe ahitwa Kireka bagiye kwicwa n'igisirikare cya Obote. Perezida Museveni abigarukaho ati twafashwe n'abo twari dufatanije bo muri UPC ubwo twari tugiye kureba imodoka twari twasize mu igaraje. Icyo gihe nibwo abantu bo muri UPC badufatiye kuri bariyeri ahitwa Kireka. Ati ntekereza ko barimo bategura kutwoherereza Imana, ariko ingabo zacu zaturutse Kololo zarimo bamwe mu bantu bari ahangaha barimo Salim Saleh, Paul Kagame na Fred Rwigema baje kuturokora kuri iyo bariyeri ya Kireka. Ati icyo gihe Muhoozi yari afite imyaka nk'itanu cyangwa 6. Ati sinzi ingaruka byamugizeho kuba yari imfungwa y'intambara icyo gihe. Ubushuti bwa Perezida Kagame na General Muhoozi bwongeye kugaragara ubwo Muhoozi yahitagamo kwizihiriza isabukuru ye y'imyaka 49 i Kigali, aho yakiriwe na Perezida Kagame n'umufasha we Madame Jeannette Kagame. Ku rundi ruhande, uretse kuba ari umuhungu wa Perezida Museveni, akaba ari na General mu gisirikare cya Uganda ndetse akaba ari nawe mugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ariko anagarukaho kenshi ahuzwa n'uburyo yabarimo gutegurwa ngo azasimbure se ku butegetsi. Benshi banavuga ko ahubwo bishobora kuba mu matora ataha yo mu 2026 ubwo se Museveni azaba yujuje imyaka 40 ategeka Uganda. Ibyo kuba Perezida kwa Muhoozi byazamutse mu 2013 ubwo David Sejusa twigeze kuvugaho mu kanya uri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni ariko bafatanije kurwanya Obote, yashyiraga hanze ibaruwa ikubiyemo imigambi yashyizwe mu mushinga wiswe Muhoozi Project cyangwa MK Project. Yavuze ko Muhoozi arimo gukorerwa byose ngo ategurirwe kuzaba Perezida wa Uganda. Muri iyi baruwa Sejusa yavuze ko abasirikare bose batari bashyigikiye uyu mushinga cyangwa se batawemera ngo bagiye bicwa buhoro buhoro. Ndetse uyu Muhoozi ngo uburyo yitwara ku mbuga nkoranyambaga ngo byaba biri muri uwo mushinga, ngo kubera ko Abagande muri kamere yabo ngo n'abantu bakunda byacitse. Rero ngo ibyo Muhoozi yakunze gukora ku mbuga nkoranyambaga ngo Abagande barabikunda cyane, ku buryo mu minsi yashize ubwo yakundaga kwandika cyane ku mbuga nkoranyambaga ngo iyo yiyamamaza yashoboraga gutorwa. Gusa ibi byose ni bivugwa n'abasesengura ibya politike cyangwa se abakurikirana ibya politike, ariko nta yindi gihamya ihari.